Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan membahaskan tentang sifat 20 dibagi 4. Soal: kepadum bahagi sifat 20 kali pertama. Kepadum bahagi sifat 20 kali pertama. Jawab. Keput bahagi. Jadi sifat 20 kali pertama ge bagi put. Soal: teh put. Jawab. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Jadi sifat 20 ge bagi put. Yang pertama nafsiyah, kedua salbiyah, kedua ma'ani, keput ma'nawiyah. Soal: padum boh sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah padik boh. Jawab. Saboh sifat. Soal: teh saboh. Soal: teh saboh. Jadi sifat nafsiyah tok saboh. Teh saboh. Jawab wujud. Jadi sifat nafsiyah cuma wujud saboh. Soal: padum boh sifat salbiyah. Jadi jenuh sifat salbiyah. Padum boh sifat salbiyah. Jawab limang boh sifat. Limang sifat. Jadi sifat salbiyah limang boh. Soal: teh limang boh. Teh limang. Jawab kidam, baqa, mukhalafatuhu li hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Yang pun kidam, kedua baqa, kelih mukhalafatuhu li hawadis, keput qiyamuhu binafsih, kelimang wahdaniyah. Jadi sifat salbiyah limang boh. Soal: padum boh sifat ma'ani. Jawab sifat ma'ani 7. Soal: teh 7. Sifat ma'ani 7 boh. Teh 7. Jawab kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi sifat ma'ani 7 boh. Yang pun kudrah, kedua iradah, ketiga ilmu, keempat hayat, kelima sama, keenam basar, ketujuh kalam. Soal: padum boh sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah padik boh. Jawab 7 boh sifat. Soal: teh 7. Sifat ma'nawiyah 7. Teh 7. Jawab qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalim. Jadi sifat ma'nawiyah 7. Teh 7. Yang pun qadirun, kedua muridun, kelih alimun, keput hayyun, kelimang sami'un, keenam basirun, 7 mutakalim. Soal: teh yang kun sifat nafsiyah. Jawab hal yang wajib ba'zat sifat wujud hana karena ngan siapa karena sifat nyan mawujud ba'dihin han mawujud ba'karid. Soal: teh yang kun sifat salbiyah. Jawab ibarat ni bak taputan barang hana layak ba Allah Ta'ala, sifat nyan han mawujud hana mawujud ba'dihin hana ba'karid. Soal: teh yang kun sifat ma'ani. Jawab nyan keh tiap-tiap sifat yang mawujud yang jidang ba'zat yang mawujud ji wajib li jihdat musifat saboh hukum. Hukumnya sifat ma'nawiyah. Sifatnya mawujud ba'dihin dan ba'karid. Soal: teh yang gekun sifat ma'nawiyah. Jawab hal yang sabit ba'zat musifat ma'nawiyah. Karena jih musifat ma'ani temajid bandua jih melazim sifatnya mawujud ba'dihin dan ba'karid. Soal: pua makna dihin. Jawab nyanggu
tikut bak hati. Yang tikut bak hati. Soal pua makna kharit. Pua makna kharit. Jawab menyegebuka hijab lemah takalon. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.